Tarin pedang abe tse chutang lagal nimor phegi nyentin lerim sensi nangke yongla tsamde shu. Tarin ki lezen na pelo dang dewa yube gyunje tani kaji ngote shuya yinbe number 2 dedun tongnang nangwe rewa yu. Tangbo, bookshop, pedep tsongkang. Tungdep dang nyendep so pedep ki rik tsongdem chese tsongkang shila pedep tsongkang sirgi yu. Daga nashi bookstore la yang pedep tsongkang sirgi yu re. Niba bookworm, temang loke. Kodun ni gyundu pelo chene deku ingi mi. Sumba bookdog, pelo kulong pedep chigi nangdun dang mina. Tengengi chungrim so nyingdu tsam ngote chebe kone shen la pedep lokjur loto pelshe du mikbe tamshe ki rik. Shiba bookstore pedep ngote korge tsomba bo shigi sardu pardun chebe pedep ki korla kodo peche dang sanne kala rinpashi chandi dang tamshe laso pewe lerim. Ngaba book fair pedep tumdu pedep pardun cheken dang tsongken namgi sosyo dep tsongyur shenkyo chedabki temden shik. Tukba book review pedep jeju pedep chigi nangdun dang tsomdang lecture sokla shirsunne kegyon chebe tsomi ki namba shik. Tumba book signing pedep tsengyu sardu tumbe pedep chigla tsambabu rangni ki tsentak gyone rangi kashen jen namla tsongdem chebe lerim shik. Keba bookmark depta pelo chebe negapsu shokbuyu barla tsamdao chokje do chebe ngombo. Kuba bookshelf bedroom pedep sokjo cheche do sebe bangti. Chuba audiobook lokden pedep tepta dang weder soki nangla tanchuk cheba am yangna chagya pyoje chene nyen tupe depki rik. Tengdi riksat tani ka ngore shu simba yin. Number 2 rangi nire chowen nang gyundu pyoge tsangma shekyur pezo nangro shukyu dang. Dine nganzo ngore shu simbe riksat tani nam shirik dache tsembe YouTube tinglamki kajang terminology presentation pyoge tani ngore dang ngodipki kajang shirik temeb dache jeba niki nangdu rinbe jokshin yobe number 2 kajang dini la ngakshu nangju manyeba nangro. Deshin diga shiri legungne dabar temeb nang simbe riksat tani nam nganzo dasik kajang www.tipterminology.net dang kweje ninje ki kajang tip tam sheba niki nangdu sikyu yobe number 2 dasik de cholsher dang kweje ninje de pablin nangde sikru nang shugyu yin. Didang chabjik lesen di gyagab dowe chedu kuni ne sikdube che la rangi ngoshe toku tomo dang pinche so pyoge kiyik dang rigne la donang yokin namla gyugur mangzam nangwe pyoge shugyu yin. Manzo lesen jeme nang yangya che yong tuji che.